Ngapen pau kajing sengongo ke bakrau yublay sumar yangi hagipor baro. Namar kajing kajing isnai jong ngiyalong kumne kumbangilong. Haka kerteng ukon jong Jesu Christ. Ngai kublay yapi baro ki bapech. Bat ki basngap yakane kajing upusan lingkat. Hakane ka step. Kapang pedeng jong kajing upusan lingkat hakane ka step kalong. To bitar Henry Watt le pop. Nalaseng nong rem naga siti jong upol chikinong Ephesus kelnong kebasaw ke dekat ba arp Henry kikitin ki baang. To bitar Henry Watt le pop. To wat ai bakas ngi kan step no. Haka jingki bitar jong pi. Kendiat sapang kani kan nong ba Ephesus. Kanong ba Ephesus kadon harut kaduriau Mediterranean. Kalong kanong ba kabadon kam, namar ba kalong kajakap pedeng jong kakhayi kapateng. Kadon ru ya kakatling, baki briu kia le kiawan, syakiwe pat kiri jong kapartai. Marjan jong ka Ephesus, kidon kinong ba kibala penpau kibala yato haka kitab jing penpau. Kum ka Sardis, Philadelphia, Laodicea bat kiwei. Kibriu na kini kinongba. Kiha banya lengba ka Ephesus. Haba kile kiwan da kijhat. Kumta kanongba Ephesus kalong kanongba kabarius pa. Kadonru ya kijakah kaba kibriu. Kila banlek pensungubha. Hakarwai kasiaw. Katemp kaput. Hakabam kadi. Haki klop, haki theater, but haki wei ki judging sobha. Kiman penhon ya ki kwa brai jong kadok. Upol ula tho ya kani ka city sa kinong Ephesus narum. Hakas nem rupo RHK. But ka jing tmo jong uba utho ya kani ka city kalong. Ban hikay ya ki bangay, ban scam haka jingay. Namar laong bahakito kipor. Kila mi sibon, kidong hikay kibabakla. Kita ki heroses bakiong. Kila trey persya, ya kijing hikay jong upo. Laju tip ya kane ka siti, kong ka siti sneng kentu bat ay mensim. Ya ki parawangej. Bakindon ya kajing sngaw kay kli, yala ka jong kajing im. Kamtam. Haba. Kila kam bakilong kitikot, kabalong ka met, Ukrist. Ujon Calvin uong, baka ni kasiti jong upol sa kinong Ephesus. Kalong ba uwe pa uwe Ukristan, udon kam ban pule, ban iit, ban pediang, yaka. Martin Luther uong, haka testament ka batumay, umdon kum kani ka siti. Namar kalong ka siti, kabaya debha, bat kajing im Kristan. Kadaw kabakraw kabapelong yu upol ban kren ya kinikikitin. To bitar Henry Watt lepop. Kalong ban wanra ya kajing mod basisya. Bakinong Ephesus. Kin sngoto ya kajing mod kakitin Kristan. Bat ka jinglong jingim, kabadon jingmot. Uang yaki to bitar, Henry Watt lepop. Upol usngoto baha ka jinglong briute. Kadon ka jing sngodom, ka jing sngobitar, habayo i bakiway. Kile ya kababakla. Hoy day ban bitar, day ban dom, day ban pen iya kata ka jinglong. Henry day pat ban kenmau, bakata ka jing bitar, kam day ban yaisa. Upol ba ukren sa pang ka jing bitar uong. Umenjur, ba day ban bitar, namar ba ubleiru, ubitar, kamlong kapap. Bonsen ngisem, haka testament kabarim, latho ya kijing bitar ublay. Deuteronomy kendai pra kayato
ha horep ru pilapin ya bitar ya utrai kumta utrai ula bitar lep ya pi ya kaban penjat no ya pi ya u aron ru utrai ula bitar ya kaban penjat no ya u Jeremiah sau pra nomor kata topan po ya ladi deka jan berni tolen yar batok ang nomor kajing bitar ba iting utrai kampat syam lapai no nangi dang bon kiwai ki benta ba ublay pun pau ya kajing bitar ka jong henry ngis ngoto badon arteli kirukom jing bitar ngenya pet syai ka baningkong kajing bitar bakhuy kajing bitar bakhuy kadai kajing bitar ban yoi baka thok ka syukor kalam ler kayo jaga haga gospel Matius kelnang ba arphuai kedekhor kat ar bat khat lai yoi hang to ba u Jisu ubitar habau yoi bakia di kia tet haka temple hado ulapen kelon no ya kimi jong kinong ya pen sbai bat ulapen kelon ya ki jaka syong jong kinong di paru Genesis lai po ar de u Jacob ulaki bitar lep persya ya ka Rakhel upol uong ru ladapi don kum kani ka jing bitar kam de kapop namar pi bitar ya ka jing bom shisha bat ya ka jing syukor para bangej hoj ka ya kinong Ephesus bat yangiru ban bitar ya ka jing bitar ka bakhuy nrei upol ukentu pat Wad langi day ban bitar day pat ban klet ba udon ublay uban sensyar uban yalam bat uban penduk no ya kabakum kata kajit jaj jinglong kabenta kabaar kajing bitar bom kuy kajing bitar bom kuy kadai ka jing bitar kabayay pun ya ka keput keliang kanite kalong kapop kabakraw kinong Ephesus ne warki Kristan mentaro habaki bitar ya ka bom shisha badya kalamler henrela daki ay pun ya ka basniw bansiw keliang kata kamut baki don ya ka jing bitar bom kuy bat kilong kiblas syak sensyar haus im kajing dom kajing bitar jong Petros ya urang ba sipai ubala maik no ya ka skor jong la sensyar ya ka tu ka klemat da uboman kabala penlong ya Petros bahadin ula lenno ya u Jisu nomor kata u Kristan ubayay don ya kong kanika jing bitar uwanra ya ki jing haki jing perkhat perdan simet haying hasem haka balang haka imlang salang para bangay baiyay kajing jong kibriw haki niki sngi bat kipor kia ki bitar Kiriak warkpot keliang uway ya uway pat kane kajia nado ki ying kisem kisnong ki tau ka imlang salang bat haka sensyar ka kadaru para bangay baiyet namar kata naki kini ki artoli ki jing shisha upol kumaulak hot ya kinong Ephesus ukhot yang abat ya piru uong to bitar henry ay bakata kajing bitar kan kuno hakajing yang menjur syaka babha kajing ij bat kajing yama
Namar lada kamkut no, kajing jongi, kadon, hakajing kang jong kapop, bat kadujok. Utra jong Yesus Kris, lembaga gospel Matayos, kelong kebasan khot arpusan, uhikai da kabaong, ai bakata kajing bitar kan kut no shen, yo balada kam kut no, on bread no yapi, syakaying bendi, badom. Para bangit baik, upol, yakinong Ephesus baryangi uong, syua bakas ngi kan kut, ai bakata kajing bitar jongiru kan kut no. Namar lada pimpin kut no, pilen no, pidita dor no, ya kamet bakentang Ukrist. Namar kata, upol kumba ulakot, ya kinong Ephesus, ukodro yang ihakane kastep, uang to bitar, henry wat lepop, to wat ay bakas ngi, kan semno hakajing ki bitar jongpi. Yesus Kris uong yangi. To nang nanga. To hikai nanga. Bat to pertubut nanga. Ublay nam takaburom jong u. Amen. Ngin ya duay. Au blay nga ingo iyame namarine ka step ka ba koridor. Ngilayos ngo ikaktin ka jong may kaban hikay yangi. Langi day ban bitar. Henringim day ban lepop. Yarap ko kenrar kini kiktin kaktin ka ba jong may. Kanyay syongsa. Hakijing mod jing perkat hakido nuod jongi. Kenang ba. Kin kersan bor kin pensan may bor yangi. Hakanay kasngi. Hakanay kasnem. Bat silinter kisngi jong kajingim. Sengo atrai ke juduai mabi kilat kilat bamishem. Dawa kini ngedem berpan kereng trai jeng Yesus. Amen.